Hlekane ya Afrika-Dzonga hlekane mingisero mkana lona FM na kuhlanganisa kolonga ngisela stage lexi ri ko hlekane lowu hlanganini namuntlha ku ri ravungani namuntlha i ravumbirhi siku ra vunkaye ra n'hweti leya ya Dzivamisoko lembe ra 2024 mune mina ni khalanga Pet Matsevula ni n'wana risumati wa jimo xitlhangomo xi nga ri tano wa jejana makunela wa ndandadzi mingisero me i ku amukelaka na kona ku Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa kunjani maAfrika-Dzonga kona nga yingisela kona aka titimela mpfula yi le kuneni ka tin'wana tindhawu kun'wana swo to fana na masiku a ku na mpfula yi nge le kuneni kambe ho vula ku tindhawu to tala timpfula ti le kuneni hi ndlela yaleyo kambe ka tindhawu to fana na va Western Cape a va ha lavi no twa nchumu ngopfungopfu loko ku langutiwa timhaka to letiya ta mintlhontlho leyi va nga hlangana na yona loko swi ta ka timhaka ta moya luwa kumbe bubutsa leriya ri nga hetelela ri onhela vanhu vo tala tindlu ivi ri koxa na vutomi bya munhu wun'we hi ndlela yoleyo namuntlha muyingiseri wa mehe hi hlangana namuntlha la ka nongonoko lowu hi lava ku landzelerisa mhaka yin'wana yi nga sunguriwa hi sisila ya timhaka ta tiposo ta va kha hi bula na va the South African Democratic Teachers Union SADTU tlhe hi bula na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Limpopo va hi pfuna ku twisisa ku kahle hikokwalaho ka yini van'wani vana vadyondzisi vo yisiwa kunene swikolweni hi ndlela yaleyo ku ve ku na leswi va swi vitanaka collective agreement ya ku vadyondzisi va fanele va phikizanela poso yihi kumbe yihi leyi yi va ka yi ri kona nako lava va nga ti dyondzisa hi mali ya voke va fela yini vona hi ndlela yaleyo se ta va kha hi twa ka mhaka yoleyo hi twa ku n'wina mi angula mokoyeni eka mhaka yoleyo nkulukumba Mamabolo wa African National Congress u hi khota namuntlha hikokwalaho ka ku va a hehla leswaku vito ra yena a ri tshama kahle le ka xiyimo xa 22 kahle yena a ri ka xiyimo xa 5 se i le ku laveni ka ku khoto yi n'wi pfuna ku ololoxa xiphiqo xolexo ha ri ka timhaka ta khoto ha rindzele hi mahlo ngati ku la ku ta twa ku khoto ya timhaka ta nhlawulo yi ri yini hi njhekanjhekisano lowu wu ri koho tolo van'wani va wu vitana a xikarhi ka va ri i njhekanjhekisano xikarhi ka advocate Nqoka Tobi na advocate Dali Mpofu ku ve kahle wo hi woxe a wu ri xikarhi ka Independent Electoral Commission IEC na MK Party hi ndlela yoleyo swi tisa swi vulavula swo tala ngopfu minjhekanjhekisano ya hi laha hi nge ka timinete leta 30 leto sungula sweswi a hi vulavuleni swo hi twa kun'we mi ri yini timhaka leti ta njhekanjhekisano walowo wa ku tsakela ka ku khale ka president ve ri va tsakela ku va koho va murhangeri ka vandla ku ya hi loko ni tshaha leswi va nga vula swo veti kasi swi bihe kwihi ku munhu loko a suka ka vandla rin'wana a ya ka rin'wana a tlha a fika va murhangeri ka roho ongeti IEC yi alala na swona se hi la ku hi bula hi langute yaleyo hi tlhe hi langutana leya nkulukumba boy Mamabolo leya timhaka ta ku ve ri vona nomboro ya vo a yi tshamangi kahle hikokwalaho ka yini swi va na nkoka ku nomboro ya vo i nombo mani swi vula yini swoleswo a hi buleni kwalano n'wina mi anamisaka miehleketo hi tlhelo ra swa tipolitiki hi twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini hi ndlela yoleyo loko hi ya ka tlhomaka ta mahungu ya misava hi laha se hi nga ta bula hi langute mhaka leya hi nga vulavula hi yoho ya timhaka ta tiposo ta vadyondzisi ti-PL1 ngopfungopfu hi laha xiphiqo xi talaka ku va koho hi laha hi nga ta va kha hi bula yona kasi loko hi ya mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta va hi kha hi langute ngopfu ka timhaka toto leti ta ku kumbexani ku nga va ku ri na xiboho lexi nga va ku xi tekiwile hi khoto ya timhaka ta nhlawulo kumbe ku nga va ku tekiwe xiboho ku vulavuriwa na hi timhaka ta nkulukumba boy Mamabolo hi ndlela yoleyo loko ni nga hoxisi namuntlha i sikunkulu ka vahehliwa vavoniwa lava va nga hehliwa hi timhaka ta rifu ra meyara wa Collins Chavani Councillor Moses Maluleke lava va nga hetelela va ya khoto vatengisiwa namuntlha hi lava ku ta twa ku va voniwa nandzu ke kumbe ku endleka yini kambe van'wani va ha ri na swivutsoko akasi va helerile kwalaya a ku nga vulavuriwi na hi timhaka ta ku kahata vana van'wani va nga ta khomiwa ku endleke yini kumbe vumbhoni a byi fikisangi ka ku byi la ku ya paluxa ku kahle a va nga ri voxe swi endlise ku yini kambe swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku swi twa na le ka wehe muyingiseri wa mehe kwalaho nga va ku u yingisela u ri kona ka 0860002543 kambe ke ni lava ku hundzisa leri hungu a ni ri ku na mavulavulelo na mintolovelo liya ya ku kumbe ni nga se ri hundzisa imani sungula ni hundzisa leya ku ku na nkulukumba wun'wana tolo a ri ka
a ri ku tengisiweni endzhaku ka loko ka voho ku tisiwe xikochikara xa xi tele hi tihunyi veri i kombele tihunyi leti a ri byale se mina se va ku se mi nge hi pfuni khalanga ke ku hina hi laha mali ya hina mina ayikho se le byaleni ya swi sungula kwihi se na n'wina loko mi ri byaleni tshikani ku vulavula ngopfu hi ku mi vulavule ngopfu mi ku mi tisela xithopa kasi a mi nga laveti ai arets kambe ke hi ta ku twa mingisero me le ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 a na ha vula ku a ni mbuti yi dya laha yi nga bohiwa kona hi siku leri fanaka malembe ndzhaku 19 yimani swi tshika swa 19 sesi wa mehe lo ni n'wi landzaku a tswariwa Tsakani Sophie Mathebula Thenga Thenga i ku tekiwe kwale ka vasivara a va pfana se a tswariwa hi siku leri fanaka se ni ri happy birthday ka n'wana mani kwale vukatini mi nga kona hambi byi njhani tatwa mani kambe loko hi mi vona masiku hinkwayo hi vona mi tsakile yana na mahlweni mi tsakisa sweswi se tsaki i siku ra vo ra ku velekiwa a no ringeta ku dyanyana ku mbuti yi ti dyelanyana kwa yi nga bohiwa kona maso 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula kambe ke a hi twi ku angula u ku yini u khome yini kwala u nga ko ku fana na vala va nga tshama va kona ka nongonoko lowu twana la khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula mara leswi va nga le ku humiseni ka swona ka tipolitiki letiwani kumbe palamende swi le ku niveleriseni ku vo tala va vona va huma hi ku ya tikhoti va huma hi ku va ri na minandzu nga tivutisa ku sweswi vuriwaka ku ri hlampfu ra khale ri tisa hi lerintshwa loko ri rintshwa rita ri hata ri kuma ra khale na naswona ri hata ri kuma ra khale na ande loko ri kuma ri kuma ri ri njhani hlampfu ra ko ri kuma se ri wini musi ku nga ha ri na nchumu khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu rihlampfu leri impela ta ku maseriwile hi ndlela un'wana rhumela hungu rin'wana laha i ri khalanga ni kombe ni va xikalavito kambe yima ni mi byela ku Afrika-Dzonga lava nga ndla vumbiwa bya hina kun'wana va endle kahle ma swi hleketa ku loko vumbiwa bya hina byi nga ri byona lebyi bya ku pima ku munhu i fanele bya ku pima ku munhu i fanele a rhangela nkarhi wo tanihi kwihi swi vula ku khale ka president a va ta va nga se suka na sweswi ku va tikomba va ha tsakela ku ya mahlweni no rhangela a ni tivi xikalavito kumbexana va lava ku rhangela a ni van'wani va vula ku a hi mhaka ngopfu ya ku lava ku ya ka huvo yo endla milawu i timhaka ta ku vo va ha lava ku famba na vandla leriya va lava ku va na ro ka vurhangeri kambe naswo kumbexana loko ku ri ku vurhangeri mi vula byona muyingiseri wa mehe sweswo hi nga hleketelela ku na vona kumbexana va ta va lava ku va va ya mahlweni va rhangela hi ndlela yoyoleyo a hi tekela muyingiseri wo sungula hi lowu xithangoma hlekani ihlekani botete na ku navelela sesi n'wa khalanga birthday ene mi te kahle mani ka ha ri na un'wana a ka byela ku a nga rhumelela a ku loko a ku nga va mhaka ya vumbiwa swi vula ku president Zuma va to tshama kwalaha hi ku va tikomba va ha lava ku tshama va rhangeri se mi ni nge kahlekahle kumbexana a hi timhaka ta ku va ha lava ku rhangela hayi khona mfumo wa la South Africa 25 years ntsena leswin'wana swa ku vuyika ya vumbirhi ya vunharhu va kha ko va swi vulavula ku tatisa na ku constitution ya hina yi fiki yi swi veka ku munhu u rhangela 2 terms kambe president Zuma loko va vuya va ta va president va ta va vuya loko constitution yo va yi cinciwile kumbe hi tirhisa section 2 ya ku rhanga ku va one president for 3 months ivi vo va hetisa term ya yena na wa pfumela sweswo kambe a hi xona ngopfu secondary sweswo lexi nga xikulu i political ideology leyi va nga na yona ya ku pfuna vanhu va pima ya ku pfuna vusiwana yi endla ku hi va na mali hinkwenu mi nga kombeli ka munhu wun'we so byela ni miyingiseri yaloye ku it's all about vona as individual kumbe mali va na yona i ku un'wana na un'wana la a South Africa a va na freedom hayi hi hla kunene tibukwini se ni la ku vulavula hi mhaka ya tolo boti at least tolo maloyara na tijaji va ta va dyondzile
ku na swilo swin'wana vongo i expungement loko munhu o va a heti nkarhi wo karhi a ri na criminal record as long a ri tirheti na minandzu ya leyikulu swa rhabiwa swilo leswiya u sala u basi ku fana na loko u nge se tshama va na crime ku na presidential pardon hambi u nga yimelangi period liya yi vuyeliwaka loko applya ka president na le ka minister wa justice wa endleliwa presidential pardon se tolo hi twinyuka hi tovi na ti-analyst leti nga ku tizonda great leader Zuma va kha va ku ya a swi hlayi ku u hume a tshame 3 months ntsena ku fanele ku hlayiwa ku a gweviwe swingani loko munhu a gweviwa i vuendla appeal mina tshama ni gweviwa khale hi 1997 2 years no fine mara ni tshama ni jele ende ni hava criminal record hi mhaka ku ni vi ni endla leswaku ngo i bail pending appeal ivi ni appeal ivi yi vuya yi te set aside se a swa ha vuli ku mina ni gweviwe 2 years hi mhaka rigombo maswani hi mhaka yini ni ndli appeal ivi appeal liya yi set aside leswi magistrate Maluleke a va swi endlini may he so rest in peace maswani so na sweswi loko president Ramaphosa a rivaleli president Zuma va nga ha tshamangi 15 years liya va tshame only 3 months u nge fiki u ri munhu wa IEC u ku a va qualify hi mhaka ku section 47 subsection 1 yi ri munhu a nga vi ka National Assembly sweswi hi vulavula hi National Assembly hi vulavula hi ku va va kona ka list va va face ya hina ku ya a parliament ku ta va hina as a organization hi nga ta ku mani va ya ku parliament i vo mani va salaka se IEC nga ku masukwana lama a ya la ku tlanga vu chapter 9 institution se yi la ku va branch ya ANC ya Ramaphosa se if a yi fanelangi endla sweswo hi ta va hi yingiseli ku electoral court yi ta ku yini loko yo fika yi vula leswi hina hi nga swi laviki hi mhaka ku hi vanhu va peace hi ta appeal hambi constitutional court swi ta helela kona hi ku leswi ho hungasa lexi a xi xa koka ku ri ku hi nga deregisteriwi as a MK se sweswi hi nga wina liya ya ku a hi deregisteriwi ku va man face hambi ho vekela mbuti hi haya ku voteni ka MK bye bye hambi ho vekela yini mbuti ya le tsundzuxa le ka mbuti a yi vuyi hi laha hi nga kona namuntlha hi le ku buleni ta timbirhi a hi kuti na wena ku angula kwini 0860 002543 kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha tona nhlekani lowu hi ndlela yoleyo un'wana hi lowu mingiseri i nhlekani ina enhlekani vuthet papa minjhani na vayingiseri va hina va Munghana Lonene hi pfukile hi ngo vona pa hi pfukile a khensa ya no eka ri MK hi ku mhaka leyi ya loko mu ku ka ri MK mbulayi a ni ri ku huma mawuwani se ku nghena exandla xa yena a ni ri la hi le ka Afrika wa vulavula se a mi fiki mu ku a ka ha ri MK n'wina mi tanda ta n'wina mi fika mu ku mina hi mani ma swi i xikalavito yeah yes xi lava ku angula mhaka ya IEC versus MK yeah ahe mhaka ya hina i ku mi tsakisiwa hi ku va ha ku swi veka va ku IEC yo tikomba i vandla rin'wana ra political organization of which hina leswi hi lava ku swi basisa a ku ri ku mhaka ya president Zuma a yo lava ngopfu ku va ya palamende hina yo lava va face ni vurile siku rin'wanyana so leswi a ni navela swo a ku ri ku loko tiko a ri kota ku swi twisisa ku a hi ri xikolokolo at 81 a va ye palamende hi ri a va pfumele a va face ya hina hi ku un'wana hi luya va n'wi pfumeleli loko a va face ya vo nkarhi a lovile se na loko a va pfumela a hi rhangela because a swi vuli leswaku i president na loko hi tlangela ndzengelo hi ta va hi tlangela ku hawa lava a va navela ku hi nga fikeleli hi fikelerile mara leswi ni nga ku swi tisa hi Buthet i ku MK so far yo va ku tinavetiseni loko mi vona hi famba tikhoto ntsena ku mi kota ku hi tiva na ku na mi ta hi vona kwini
Oh, kumbe kota ku tshama mi ri mahungwini. Awa etlesi kan'wenyana mi vulavula swa kahle phela vanhu vo tala hi kule hi tiva ku Zuma a nga ri kahle. Sweswo hi kota ku vona ku vanhu va nga ri kahle va khomiwile va humelele tikhoto. Zuma u to vulavula mara n'we n'wi pfaleli ti-case ta ko ti-case ta ko ho kuma va tava va ku na deal yi heta 30 years mara leswi ni swi tisa Buttpet ku munhu wa na ntlu ya jele. So our traditional Navuya is our Moses. So muxelo wa hina va nga tshika a hi rhangela se hi ta kota ku vona ku loko a yimisa nhonga ku humelela yini loko a ba mati ku humelela loko a ba ribye ku humelela yini because laha hi nga ka ku tirheki Buttpet. Nyemetweni. So a va hlaya a va horise mimoya va yingiseri va swi tekela nhlokweni swa ku mhaka Buttpet na heta maybe vito ra Jacob ri sungulaka hi J swi endla ku swi khosa vanhu a va swi twisisi kahle maybe swi lava pfulela bibele ndzi na bya Limpopo to lava pfula vhese yin'wana nkarhi wun'wana hi ta yi pfula va kota ku twisisa ku who is Jacob then va ta kota ku swi twisisa kahle ku a va tshiki n'wana wa vanhu a ti fambela. Ma swi tiva ku na vanhu va nga tshembeki nchumu xi nga bibeleni va nga va ku va yingisele nongonoko lo sweswi leswi swi vulaka ku mi ta wa ma va heta na nkarhi loko se mi fane mi ya va pfulela swe le bibeleni. Hina hi tirha hi majority South Africa yi pfumela bibeleni and then lava va South Africa is a secular country ka timhaka ta leyi a hi ku yi pfumela bibeleni yo pfumela ku vukhongeri byin'wana na byin'wana byi nga koho bya amukeleka na majority ku nga ya bibele. A ni tivi ni mi twi 0860002543 un'wana mi yingiserile hi nhleka Kumpoto na swo yitwa ku ha ku lompoti mi ri yini n'we ni ta rhanga ni tshaha switatement swimbirhi kumbe mbulavulo wa varhangeri vambirhi va ANC ni ta rhanga hi tatana Ramaphosa ni ta ka yona leyi ya IEC versus MK. Loko Ramaphosa va ku I'm sure America Zondo Commission a ku ri before Zondo Commission na vutivulavulelo hi ndhawu lesi a yi humelela ka party loko swi fika siku rin'wana va ha ri ka top 3 va khomana hi mavoko swi komba ku a ti ri ku gwabaneni nkarhi tatana Zuma president va ku ANC is at war with itself leswaku ANC yo hi yoxe yi le ku lweni ni suka ni ya ka tatana Motlanthe va ku tipolitiki ta South Africa se ti le ka vibrant stage meaning ku ri se ka tipolitiki mi fanele mi tshika vanhu ground yi pfuleka un'wana na un'wanyani a tlanga mara loko hi languta vatlangi lava hi languta hi vatlangi lava va sukaka ka vandla leri ivi se swi za swi tswala MK loko swi tswala MK namuntlha IEC ku ve na njhekanjhekisano tolo hi hi yingisela loko mi ya khoto nkarhi wun'wana na wun'wanyana mi yingisela loko munhu a pfula nomo ngopfungopfu ka vayimeri va nawu mi twa hi nkarhi walowo onge u na mahungu lamanene kumbe i na poyinti kambe makumu ka swona loko hi swi langutisa tatana Zuma a ni ta pfuka ni nga va yimelelangi ni ta pfuka ni nga va sabatelangi ni landzelela mhaka politiki yi vula leswaku hayi ku i textbook ka tipolitiki loko mi lava a litmus test kumbe ku yi testa kahle mi tshika munhu a endla leswi a lavaka swona kambe IEC na MK a hi nge xiboho xo vuya xi ku no IEC yi chopetile ku sala yiniki ku sala leswi ya political ideology ya tatana Zuma yi fanele ku tirha ku ni tshikeni na mina vuni la ku tirhela rixaka ni endla leswi ni nga tsandzeka loko ni ri ndzeni ka ANC xana leswi i ku navela ku va fambisa tiko inga ku fambisa xitanga na ku nga va ina na mara loko mo languta maendlele ma kona mi ta kuma leswaku loko hi teka leswi va vulaka swona handle ka leswi hi tivaka swona hi vona swi komba leswaku un'wana na un'wana loyi a nga na tora ro lulamisa tiko leri a tshikiwi a lulamisa kambe a hi le dambelani xivutiso ku ta va ku va ri lulamisa va nyikiwe 9 years yimani ni ta kwalaho khalanga i mavonele ma mina lawa hi teka leswi a hi rhangi hi teka xikongomelo hi tata ka swichakalachakala nkarhi wun'wana loko hi languta xikongomelo loko mo languta manifesto ya DA ku hava lava nge hi lava onha South Africa mi languta Herman Mashaba a nge ri lava hinkwavo lava va lava ku lulamisa
se loko mi languta tatani Zuma na vandla ra vona ve ri vala ku lulamisa swihoxo leswi ANC yi nga swi endla leswi a va ri ndzeni ka engine room ya kona mara mina ni ri hi ku lamula ANC yi nga chavi loko ku impela ya titiva leswaku yi lo yima yi ku tsere ene yi la ku tilakatsela swilonda a yi tshiki un'wana na un'wana la a ta ku na swithanthani loko ku va vona nga ku swithanthani va vona ku ri impela loko se ya ku mbilikitli laya ganda ku tikuleri i mani a nga ta ri save ku fana na hi ku kumbe ku ringana na yona ANC hileswaku hi ndlela yin'wana la ta vula ku nga vi na ku chava ani hi le ka bananiba maswona ene ku baniba mara ku nga hlupheki vanhu hi ku loko ho languta the trajectory kumbe mafambelo ya tiko leri khalanga a ku tsakisi nchumu mati hileswaku na loko i vona swilo swa kahle swi endliwile i boheka ku bela vanhu mavoko mi nga ni byela ku ri mina a ni tsaki loko ni fika ni famba patwini ra kahle ivi ni ku no va tirhi ngopfu hileswaku we have lowered the bar to an extent ya ku no ku tele leswo biha lero loko hi vona na switsanana swi hi fanele hi swi bela mavoko na ta vula no namuntlha ni ku ni ta pfuka ni nga belangi xinyenyani loko xi a xi makeriwa ku hava so mfumo a wu telangi ku hi endlela ti-favor wu tele mara sweswi hi langutene na ku ti-players ta hina ka ti-politics ti hi fikisa kwihi hayi hi fikisi kwihi hi fikisiwe njhani kwala hi nga fika kona ku hi lo fikisiwa hi teki matimba hi nyika vanhu i va fika va n'webana ivi ku tswariwa swithanthani ti-political party a yi isi sweswi yi na problem na ballot paper lero ti le ku vuyeni se i vibrance leyi a nga yi vula mutlanti ku a ni mi te xidemokirasi hi xexo se xi le ku kheni ka matluka un'wana na un'wana u pfuka endla party a nga ha vulavuli hi kokwani Zuma kambe leriya rono loko i ri muvhoti swo pfuna hi nga ku laha ka booth laya kumbe laha ku voteriwaku kona hamboya i ni mvanya loko i fika laha onge wa hlaphuka fikani vanhu va endla swihambano hi vona ku swo swi hi veka kwihi ya fika n'hweti yaleyo Nemetwi tata emakumemberi nka etiminete yi nga se ba awara yan'we a hi tweni ku mahungu ya awara yan'we ya ta emisekwini mani kosina jauka va yimekulunga a hi va yeni ka vona hi ndlela leyi hi sweswo miyingiselo munghana Lonene FM makomba ndlela languta karhi i makumenharunharhu timinete ntsena yi bile awara ya khumemberi khesile mani kosina jauke na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we mahungu walawo hi nga ta va hi ya languteli ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo kasi ke a hi ku twimingiselo me ku hi khome timhaka hi le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za Africa munghana i Twitter handle ya leyi endla i X handle kahle leyi endlaku leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo we wu ri yini vona un'wana laha a kha vulavula hi timhaka leti ni nga vulavula hi toho ka Twitter ka X na ha ri kaya ta ku ni vone holobye wa timhaka ta swa gezi va kha va vulavula ni ku lava loko va ze va vulavula ni na ku chava hi loko va heta ku vulavula ya wa kuma jikiti se ku sungula timhaka ta ku veri hi le ka stage 2 hi le ka stage yini xa ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana hi ndlela yeleyo kambe ke mhaka leyi hi lava ku nghena ka yona sweswi yi vulavuriwe ko tala se ho la ku tlhelela ka yona hi mhaka ya ku se ya tikomba ku yi le ku vaveni vanhu va ku tala i mhaka ya ku thoriwa ka vadyondzisi vadyondzisi va le ku leteriweni a tiyunivhesiti to hambanahambana van'wani va dyondza hi mali leyi vatswari va vo va va hakelelaku kasi van'wani va hakeleriwa hi tibasari yo fana na fundza ruxaka kumbe NSFAS kambe ke swi tikomba ongeti loko se va kha va tokotile vudyondzisi byolebyo a va ha nyikiwi nkarhi wa ku phikizana ku fana na leswi va phikizanisa xiswona a titlilasini le yunivhesiti lava va nga dyondza hi NSFAS na vafundza ruxaka va vhe va tekiwa va yisiwa kwele twi swi vula ku yini eka lava va nga ti hakelela nako swi vula ku na mfumo wu ta vula ku yini ka lava va nga dyondza hi fundza ruxaka na NSFAS va nga ri ku na mintirho swi vula ku wu ta fanele va holela hi ku swi vula ku wu ti vona nandzu ku va dyondzisini hi ku loko a wu nga ti voni nandzu a wu ta pfumela ku na vo a va yi va ya phikizana na luya a nga ti dyondzisa hi yexe a hi twaneni ku lava nhlangano wa vadyondzisi vo va tiva yini hi mhaka leyi nako loko ri ku va swi tiva va endla yini hi swona kumbe a va tingheni ke a hi amukeleni matsalani general wa nhlangano wa vadyondzisi wa South African Democratic Teachers Union SAT2 ku nga tatana Mugwena Maluleke lava ni vulavulaka na vo ro sungula na n'waka va kala ka mun'wana tinhleka nhlekani kalanga hi xavetana va yingiselo va n'wina hayi hi kunene khale hi nga vulavula ku bihile mun'wanati ni fonele hi mhani va kha va twa ku vava swinene hi timhaka ta matholelo ya vadyondzisi masiku lama
leswi swi nga xiyimo lexi xi nga va ndla ku va za va nghena moyeni ivi va ni dyondzisa na ku hi mpfhuka ni suka ka vudyondzisi leswiya swa ku CS1 a swa ha tirhi se ku tirha PL1 se a hi sunguleni kwalano ka tiposo ta ti-PL1 mi tiva yini hi tindlela leti va thorisiwaka swoho vadyondzisi i khensa xivutiso xa n'wina vadyondzisi va thoriwa ku ya hi swinawana leswi nga kona na nawunkulu lowu nga kona wa Education Employment Act leyi nga yona leyi yi tirhisiwaka ngopfu swinene hi ti-SGB na vatswari na mathicara lava va nga le ka nhlangano lowu fambisaka swikolo swinene so PL1 ku ta vona ku hambana ka ku thwariwa hi mhaka ku va ku na lava nga ta thwariwa va ri temporary ku va na van'wana lava nga ta thwariwa permanently va swi vula leswaku xikolo loko xi ri na substitute post kumbe swa ha ri na post leyi nga ri ku substantive va ta tirhisa leswi va swi vita ku temporary appointment and xikolo a xi fanelanga leswaku xi hlawula kumbe ku va loyiwani u dyondze hi fundza rixaka kumbe u dyondze hi NSFAS kumbe u dyondze hi mali ya vatswari hi mhaka ku va langutisa ku ri kharikhulamu ya xikolo yi lava mudyondzisi wa njhani hi xona lexi ngopfungopfu swinene lexi vatswari na management vufambisi bya xikolo va swi langutisaka ngopfu aka swona sweswo ntsena ha swi tiva leswaku va heleleta va kuma ti-circular leti humaka ka ti-district kumbe ka ti-head office leti nga tekani va fundza rixaka mi nga teki van'wanyana leswi swi vangiwa hi yini kambe swi vangiwa hi mhaka ya ku va va nyike bazari leswi a swi ri kona khale na khale nkarhi lowa wa mfumo wa xihlawuhlawu leswaku loko u dyondze hi bazari u fanele u ya tirha malembe manharhu ku va kona ku hakela bazari ya wena a wu yi hakeli hi mali u yi hakela hi ku tirha leswi swi hlayisaka ku ri u nga kumi ntirho swi va ku ri a wu koti ku hakela bazari liya hi mhaka ya ku a wu koti ku tirha swi nga helela leswi endle leswaku nkama lowu nga ta kuma ntirho wona u tikuma se u hakela bazari liya hi mali not mintirho ya wena kumbe hi ku ta ka wena entirhweni hi swona leswi a swi ri kona nkarhi lowa khale so hi endla yini hina tanihi nhlangano wa vadyondzisi loko hi hlangana na swona sweswo hi vulavurisana na mfumo leswaku ndzawulo wa dyondzo a wu fanelanga u tirhisa swinawana na swinawana leswi a swi ri kona hi nkarhi wa xihlawuhlawu va fanerile leswaku loko va thwala vanhu va ka PL1 hi ku fana va landzela tikharikhulamu ta xikolo ya ha ri hava vulavurisiwaka leswi va swi vitaka headcom ku nga komiti ya ti-head of departments ta tindzawulo ta dyondzo na department aka basic education ku nga DG so va vulavurisana hi yona leswaku va nga cinca njhani ti-circular letiwani na ku cinca swinawana leswiwani leswaku swi nga ha fambisani na swinawana leswi a swi ri kona swa khale loko u dyondze hi bazari ya mfumo u fanele u tirha 3 years a swi vuli leswi u nge he tirhi 3 years u ta tirha mara swi vula leswaku ku nga vi na punishment ya ku loko u nga thwariwangi hi nkarhi lowu a fanele u thwariwa wona loko u ya thwariwa after sometimes u tikuma se u kolota lexiya xa bazari sweswo swi ta fanela swi hetisiwa so that ku va na ku ringaringana aka lava nga dyondza hi NSFAS lava nga dyondza hi fundza rixaka na lava nga dyondza hi mali ya vatswari se loko sweswiwani ka ha ri ku vulavurisaniweni swi vula ku fa ka handliwa yini ka handliwa sweswo swo ku langutiwa va lava va fundza rixaka na va NSFAS hi ku ni vula leswi hi mhaka ku na ku vilela nakambe ka ku leyi ya ku va dyondze hi basari ya mfumo na yona a va yi ka ti-interview vo placeiwa and loko va placeiwa swi le ka prerogative ya loyi a placeaku ku ta placeiwa mani a swi vangi xiphiqo na swi swa muxaka wolowo xiphiqo mhaka ku va tindzawulo to hambanahambana mikhwa leti tirhaka hi kona ku na tindzawulo leti landzelaka nawu lowu nga kona wa ku thwariwa ka matichere leswaku ku ta va na ti-advertisement leswaku munhu a kota ku thwariwa permanently and then munhu va kota ku ya aka ti-interviews to fana na tona tena mara swa endleka leswaku ku nga va na poso leyi vitaniwaka ku ri substantive post and then mara yi ve yi le ku ri occupy hi munhu loyi a nga temporary masitwisisi loko ri temporary a ku na ti-interview hi mhaka ku va eku thwariwa ka xinkarhana mara nawu tlhela wu ku loko munhu yaloyo o tirha tin'hweti tinharhu tanihi vatirhi hinkwavo etikweni loko se a tirhile and then poso yaleyo yi ri substantive in other words yi na mali leyi budgeteriwile aka mfumo so leswaku u fanele u n'wi converta u n'wi yisa aka permanent sweswo a swi vuli leswaku swi vekeriwe va fundza rixaka ya
post level 1 hinkwavo ka vona lava nga ta tikuma loko va thwariwe handle ka ti-interview ku va ku va nghene kusungula ka temporary post, and then after 10 days ya ti-statistics loko ti hlayiwa swi kuma ku ri post yaleyo ya convertiwa yi endliwa substantive post. Leswi swi vula ku ri lun'wana na un'wanyana loyi a ri ka post yaleyo u ta fanele a convertiwa ku va permanent tanihi leswi nawu wa Labour Relations Act wu vulavisaka swona ku ri vanhu va nga ha tirhi va helela ti va ri ti-temporary for life mavo ya ni le ku languteni sweswiwani ku lava va nga le ku hlanganeni na swiyimo leswi ku ve na muyingiseri a nga fona hi ravuntlhanu n'wanati a vulavula hi sweswo swa ku swa n'wi vilerisa swi vula ku swi le ku endlekeni na sweswi ni nge le ku vulavuleni na n'wina hambi i thoriwa ka substitute post kumbe i permanent kumbe swi le ku endlekeni. Se xivutiso i ku va kuma kwihi ku pfuneka loko swiyimo xi titani loko vo fika va hlangana na xiyimo xa muxaka wolowo lomu ku tekiwaka swiboho swa ku thola na ku thoriwa? Va kumaka ku pfuneka ka vona ku nga va ya aka district office va fika va hlamuseta swa ku a ni ri kona ni laka a queue ya ku ri a ni fanele ni appointiwe but a na appointiwanga ku helelete ku appointiwe munhu loyi a nga tinghenela ntsena a ta famba a nghena hi mhaka ya ku va i fundza lixaka, and then va ta hlamuseta ku ri swi endleke njhani, and then loko se va n'wi hlamusetela kume that information hi le a nga endlaku leswi va swi vitanaka dispute ke na CCMA hikuva hi mhaka ya ku va wa ha ri outside the employment ya Department of Education, so a nga ya a lodge dispute ka CCMA, and then dispute yaleyo yona leyi nga ta langutisana na ti-grievance leti a nga na tona hi mhaka yona yaleyo, kumbe a nga heleleta a ti tshuneta ngopfu ka office ta hina ta the-region a vulavula na lava va vitaka ku ti-full-time job stewards, and then va kota ku teka case yaleyo ya yena va yisa ka district office kumbe va yisa ka head of department eka province leswaku ku kota ku va na vulavisisi bya ku va i mhaka ya yini ku ri a va a discriminatiwa loko a karhi a qualifya ku va a karhi hi mhaka ya ti-qualifikisana na ti-grievance leti a nga na tona hi mhaka yona yaleyo, kumbe a nga heleleta a ti tshuneta ngopfu ka office ta hina ta the-region a vulavula na lava va vitaka ku ti-full-time job stewards, and then va kota ku teka case yaleyo ya yena va yisa ka district office kumbe va yisa ka head of department eka province leswaku ku kota ku va na vulavisisi bya ku va i mhaka ya yini ku ri a va a discriminatiwa loko a karhi a qualifya ku va a karhi hi mhaka ya ti-qualification handle u ti-list hi malembe ya lamaya a ko huma poso kambe masiku lama lomu tisekete ku na ti-list va ku i list ku na database, se van'wani va byeriwa na ku ta database va nge ngheni ku na yin'wana crisis leyiwana a hi yona leyi a hi mbitanela yona n'wanati ni vona nkarhi wu ni vondoka laha, kambe ku na crisis leya ku mina ni ndla BSc, se loko ni ndle BSc ivi ni ku na cinca ni lava ku ya va mudyondzisi ivi ni endla leswiya swa mi swi vitanani i postgraduate certificate. Yeah. Kun'wana va pfa va byeriwa ku a va laviwi hi mhaka ku a va na degree ya vudyondzisi. Ku le ku endlekeni ka yini ka timhaka leti ta vudyondzisi ta? Nawu lowu nga kona na swin'wana leswi nga kona ka nkama lowu wa Nkhalanga i mhaka ya ku va a ku pfumeleriwi ku ri ku nga thwariwa munhu loyi a nga ri ku na professional qualification ma swi twisisa. Loko u nga ri na professional qualification a wu thwariwi eka ndhawu leya tona. Ntsena loko va karhi va lavisisa va nga kumi munhu a nga fika a nga dyondzisa ku physical science swikolo swa heleleta swi n'wi thwarile aka temporary post ma twisisa a va temporary a nge pfuki a be permanently employed hi mhaka ku va a nga qualify a nga na yona RQE 14 ya professional qualification, not academic qualification ya BSc ma twisisa. So yes, and a PGC a yona requirement ya RQA level 14 no ya n'wi nyika yona loko sa a qualify for yona hi mhaka ku va u ta va ri na teaching practice ma vona mara loko a ha ri na BSc a nga si qualify loko a karhi a ha dyondza va n'wi thwarile exikolweni hi mhaka ku va u dyondzisa science, and a ku na munhu loyi va n'wi kumaka a ka fundza lixaka list ya ti-database na va NSFAS na lava nga dyondzisa vatswari va vona aka that list a nga kona munhu loyi a nga dyondzisa ku grade 12 physical science, mara munhu loyi a n'wi endle BSc va n'wi thwala temporarily until a kuma qualification ya yena ya professional ya postgraduate leyi nga ta ku manje u qualified hi mhaka ku va una practice teaching practice uba a karhi a dyondzisa
a nga ri qualified a ri private nga n'wi vitana private tanihi mina leswi nga swi private nga n'wi vitana private teach so until a heta qualification ya yena ya postgraduate leyi n'wi nyikaka certificate xa ku ri se ni u le ka RTL 14 wa qualify. Ku ni mitwa kahle ni hlamuleni hi ina kumbe mudyondzisi loyi kumbe munhu loyi a nga na BSc na PGCE wa qualify ku va a thoriwa. Ina ni n'wana ni mi khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Inkomo kalanga hi nga tshama nkarhi wolowo hi nga vulavurisa ntiyiso ma no wa khensa swinene n'wana i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va fambisa sweswo tatana Mokoena Maluleke ni aka Mani Malema kambe ndaka leswi sweswo mi yingisela Munghana khenseli miskoli khenseli swinene muhumelerisi wa swa risima a nga ndla rito rero ma tivana ene loko mi ta mpopule mi nga ngheni la holweni a ku ngheni vanhu va ta va popuwile la hi ta ku vulavuleni timhaka ta tiko se loko mi ta mpopule mi nga ngheni la holweni loko mi ta ka ntirho walowo hi vulavulaka hi wona kambe hambiswiritano i ku lo sala timinete ta 12 yi va awara yan'we ni ya ka mhani Susan Malema hi voni lava ku bula na vona kusuka ka timhaka ka ndhawu leya dyondzo ya masungulo ka xiyenge lexa vatirhi HR hi vo va swi tivaka kahle la ku hi fike njhani la hi nga kona la khale ni nga se vulavula na vona ni vulavula na vona na handla swa tidyondzo kwala ka Munghana Lonene FM se Susan Nhlekani mi pfukile hi pfukile hi ngo vutisa n'wina mi pfukile ka na vayingiseri va n'wina se va nga vayingiseri va hina vayingiseri va hina vo hlawuleka vo rhandzeka va rhandzeka Mani Malema kambe ku na xiphiqo la xiphiqo veri matholele ya vadyondzisi a Limpopo ya le ku tikiseni na ku pfalela van'wana a handle veri xo sungula vadyondzisi a va handle ti-interview vo placeiwa 2 naso loko ku placeiwa lava va humaka ka fundza luxaka na NSFAS lava nga ti dyondzisa hi mali ya vo a va le ku thoriweni se si va nghenerile va hi byela sweswo i va va ni dyondzisaku hi mpfhuka ni gcina ku vulavula na n'wina vadyondzisi ka ha ri ti-CS educators sweswiwani i ti-PL1 se a ka ha ri CS1 se ni dyondze kona kwalaya ku ve ri ti-PL1 vo placeiwa lava vo dyondzisa hi vatswari a va ni pfuneni ku twisisa kwalano Mani Susan mo hi basisa mhaka leyi mara hi nga si basisa mo hi xeweta kumbe hi losa vayingiseri va hina va Munghana Lonene FM loko ku ve a ho languta hi tlhela ndzhaku le ndzhaku leyi a hi hamba hi nyika basari ya le ka education n'wina futhi ntatanta mi teka ni mi vuyisa ka system ta dyondzisa vana va hina va maths na science hi ku hi mi dyondzisile kambe lexi xi endla a ni ri loko hi languta basari i mali ya mfumo hambi NSFAS hambi i fundza rixaka hambi i ya Department of Education hambi yi huma aka ti-SETA ta ku hambanahambana i mali leyi nga kona leyi hlengeletiwaka hi mfumo ku yi ta kota ku pfuna rixaka se lexi a xi endla ku ni twa ni ta vulavula hi ku i swilo leswi le ndzhaku lexi a xi endla ku hi va rhangisa mahlweni lavaya va ti-PL1 hi ku ya hi sweswi va nga vula swona a ku ri mhaka ya ku a ni ri loko mi endle vuvekisi byo karhi mi nge teki mali ya n'wina mi yi cukumeta mi ku hi sweswo namba wo fambi na yona kumbe a yi china rintshwa hi tlhe hi va vuyisa hi ta ku tana mi ta tirha hi ku hi mi dyondzisile mara vayingiseri va hina va Limpopo a fanele ku va vona vo sungula ku khensa leswi ndzawulo ya dyondzo kwalaya ka xifundza xa hina xa Limpopo yi nga endla swona loko hi ya thumba ku na vana vo tala lava va nga riki na lava va ti dyondzisaku kumbe lava nga riki na lava va pfunaka hi tlhelo ra ku dyondza va dyondzela vudyondzisi hi cinca na maendlelo hi nga ha endli vunavetisi bya swa tibasari hi ya straight kwale ka tiyunivhesiti ku n'wina we loko i ri wa Limpopo hambi i kumeka University of Johannesburg kumbe a Wits kumbe a Limpopo kumbe a Univen kumbe kwihi na kwihi kwala South Africa mara loko i ri wa Limpopo i ri hava la ku pfunaka kumbe i ri hava basari
i karhi i endla leswi na leswi na leswi na leswiya leswi swi nga swona swi kalaka aka Limpopo province. Hi la ku ya na hi kombela ku hi ta heta ku nyika mali hi ku dyondzisa. Se hi ze hi cinca hi ndlela ku hunguta vanhu lava va pfumalaka mali, mara a hi nga ta kota ku va hunguta hinkwavo hi mhaka ku a hi na mali yo ringana ya ku hi va teka hinkwavo hi va nghenisa aka basari leyi ya le ka department. A hi endlela sweswo. Se swi vula ku na vona lava va nge ho tinghenisa kumbe vatswari va hina vo ya va ya kuma ti-loan hi mhaka ku a va weli ka category liya kumbe ka xiyenge lexiya xi va nge va fanele va kuma NSFAS hi ku ya hi leswiya swa fees must fall. Mara na vona va lava hi le ku va tekeleni nhlokweni, ku va ku hi va tekela nhlokweni hi swintsanana. Se liya o ka a nga tekeriwa nhlokweni i twinga ku hinkwavo a va le ku tekeriweni nhlokweni. Mara hi ku komisa Khalanga, a swa ha ri kona leswiya swa ku hi ta rhangisa amahlweni va fundza rixaka hambileswi va va ku va dyondzisiwe hi mfumo. Na va lavaya va nga ti dyondzisa loko ku ve ti-subject leti va nga hlawula tona ku ya dyondzela tona hi leti hi xotaku ngopfu tona eswikolweni swa hina, hambi hi le ka primary kumbe hi le high school, va tekeriwa enhlokweni ku ve a nga ri na basari. Leswi swi vulaka ku nawu lowuya a wu hi boha ngopfu Council of Education Ministers va vuye va fikela lava nga endla xiboho ku a hi nge hi va rhangisi mahlweni. Ene futhi ku ta sungula na mhaka ya ku hinkwavo va ta ya va ya endla njekisano ku un'wana na un'wana loyi a nga ta va yena hambi to va swi kota hi ku vulavula ni swa ti-interview swi karati mhaka ku van'wani va kota ku vulavula ivi loko se va fanele va tirha va tsandzeka. Un'wanyana a nga swi koti ku vulavula ngopfu mara hi ku tirha kunene mata i ta tirha mi sala mi tsakile na vatswari va tsakile na vana va tsakile. Se sweswo hinkwaswo i swilo swa le ndzhaku kumbe a hi ta ku i history a swi nge he vi applicable. Va ta va ya compete hinkwavo hi ku ya hi leswi hi lavaka swona. Lexi vanhu va fanele ku va xi tekela ngopfu enhlokweni i ku loko hi karhi hi vulavula tanihi ndzawulo ya dyondzo hi yingiseriwa hi mhaka ku ha vula ku la Limpopo vadyondzisi lava hi tsandzekaka ku va kuma kumbe lava va nga kumekeki hi ku olova hi lava va dyondzisaku subjects leti na letiya. Ene a hi lavi ku Limpopo, hi lava ku Limpopo ku va yona yi nga ta rhanga mahlweni ti-province tin'wana ti landzelela hi le ndzhaku leswi hi swi endla ku la Limpopo hi mhaka ku hi lava ku va ti-role models ta South Africa kumbe ta Afrika-Dzonga. Hi ndlela leyi a ni ri a hi nge vi province kumbe tiko ra nenge wa ximatsi ntsena. Hi fanele hi va na nenge wa xinene na nenge wa ximatsi kumbe voko ra xinene na voko ra ximatsi. Hi ndlela leyi hi langute ngopfu le ndzhaku leyi languta swa timetse na ti-science ene a swi endlisa hi mhaka ku loko ho pfumelelana kumbe ho swi languta kahle tindlela letiya ta timetse ta ti-engineer a ti landzelela ngopfu hi valungu. Hina vantima hi nga swi tekeli ngopfu enhlokweni. Se a hi ri ku ringeteni ka ku pfala xivandla lexi a xi pfulekile, mara sweswi hi swi kotile ku fika eka yin'wanyana level ya ku at least hi kote ku hi swi pfalapfala laha na laya. Leswi vulaka ku loko hi ya mahlweni hi ta sungula hi ta tekela enhlokweni swa mo nyika example ya ku creative arts. Creative arts ni swi fana lava n'wina ni nga kwala ka radio ku na lava va ku vulavula na lava actor va tlanga ku story, ku va na lava va endla ku va kota ku yimbelela kumbe ku cina no nyika swin'wana swa swikombiso. Hi ta ndlandlamuxa ku hi ta kota ku va society kumbe tiko leri ri kota ku yima kahle hi milenge ya rona mimbirhi yi nga yimi hi nenge wun'we. Se hi le ku swi cincacinceni kumbe swi le ku langutiweni kahle swilo leswi ku a ku heteleleni hi va Afrika-Dzonga leri van'wana va nga ta ri navela. Mara a na hi nge sunguli Afrika-Dzonga, ku na lava va sungulaka hina va Limpopo hi ti-trend setters. Se hi busy na sweswo hi swi languta hi swi tekela nhlokweni. Mara lexi a ni la ku xi tiyisisa ngopfu i ku vanhu va fane va yingisela ku mara yi ya kwihi kumbe Limpopo hi le kwini. Mo hi nyika a hi languteni timhaka ta vurimi. Khale a hi ri na swikolo leswiya swa vurimi swa vukheto n'wimalo vo
madzivandira na hala liwa khomeri naswona se swikolo leswiyani a ha ri na a swa ha tiyangi ngopfu ene hi le ku ringeteni hi karhi hi pfuniwa hi office of the premier ku tlhe hi swi vuyisa ku swi kota ku tlhe swi yima kambe hi kota ku languta mhaka ya vurimi hi ku hina ikhonomi ya Limpopo yi tiyisiwa hi agriculture hi swa vurimi yi tiyisiwa hi swa tourism se ene ma swi vona ku hi hava na ti-subject leti endla ku loko vanhu va sungule ti-bed and breakfast kumbe timhaka to amukela vayeni na timhaka ta mayini hala Sekhukhune na timayini futhi hinkwako tikona hambi a Vhembe tikona timayini hinkwako se a hi fane hi langutana sweswiya ku loko ka ku dyondzisiwa kumbe ku ka ku trainiwa vadyondzisiwa ne le ka timhaka tetiyaku hi ta kota ku mali ya hina ya Limpopo kumbe ikhonomi ya hina yi tlakuka kahle kumbe yi ya kahle swi ene swi dependa kumbe swi ya hileswaku mani Suzan a swi cinca swa n'wina ni ku mavulavula ni kombela ni sale timinete timbirhi ni kombela ku muyingiseri luya ta kota ku hi ku kongoma namuntlha hi fike kwihi ka timhaka ta ti-placement na timhaka ta ti-interviews mi le kwihi a hi nge ko huma poso namuntlha sweswi swi vula ku vanhu va fanele va apply swi sungula hinkwavo hambi i wa fundza rixaka i wa department ya education hinkwenu mi fanele mi ya phikizana okay se swi dasani ku se swi le ku cinciweni loko u swi languta kahle swilo leswi va nga ku rileni hi swona hi le ku swi tweni ene hi le ku swi tekeleni enhlokweni swi le ku cinciweni mavo ni mi twini a ni ku swi cincile swo vulavula hi ta ndlandlamuxa swilo leswi hayi a ni ku swi cincile swo vulavula ma ha vulavuli sweswiwani mo no vulavula ngopfu ku na information na ntokoto wa kona wu ente ngopfu kesini man Suzan hlayisekani inkomo a ni nge yimeli swivutiso hayi a ku ri sweswo ntsena swi tshamisekile a ku ri swi mayelana na sweswo mo tlhelela aka mifini lowa ni ri ka wona ni cancel na hina hi cancel loko mi kote ku ti nyika nkarhi wa ku va mi bula na hina ha khensa swinene inkomo ma swi vona vatirhela mfumo va ndla leswi va ku vayingiseri va hi rindzerile yima ni humanyana ka nhlengeletano leyi ni nga ka yona ni ya ka ni ya vulavula na vo swi ta hayi ku ni le ka meeting va ngati van'wana va swi kota sweswo ku no mi swi vele ka nhlengeletano a swi nge kotekele hi vanhu hi nkarhi wa swa ku mi swi va busy ngopfu loko ya vutisa emisiva ku no swi tiva ku avuka mi laha nga swi tivi hayi mativana kambe mi swi twile ne veri hayi ko phikizaniwa sweswiwani sesi xirilo xa n'wina xi twakarile veri se ku to phikizaniwa ni swi tivi ku le ku tlhupheni yini laha ka sisi laha ni swi tivi ni vona a ni ku va pfurile leswi va lavaka swo mara ni vona okay ni mi pfuna laha ma ni pfuna a mi fanele mi ri laha ivi loko mi fikela mi tala ivi loko mi tala ma ku ivi kusuka kwalano swi ta huma ivi mi sungula laha mi vona ku hungu leri mi lavaka ro hi leri ivi ri nga humi mi ta ka leri ri nga humi mi le khombyeni n'wina na laha ri humi a ni swi tivi swi ta tisa ku fa mi ya cheka kahle ka n'wina mani ka ku sindzise kwini kambe mahungu lama ya landzelaka sweswiwani na mani nkosi na Chauke va ta hi nyika mahungu walawo kumbexana hala swi va nga va kha va lava ta ringeta halini hi ku ni le ku languteni ku lexi a va fanele va xi tisala hi ta kota ku kuma mahungu yalama a xi le ku endlekeni kambe mahungu lama nga ta landzela sweswi ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta twa ku mahungu walawo ya fambisa ku yini ku ya amahlweni ani loko va ha lunghisa leswi na leswiya a hi voneni ku hina hi nga fambisa ku yini hi ku kuna hungu leri ni lavaku i ri twa hi leri xiyenge xa mahungu xa SABC xi ku tisela nongonoko wo hlawuleka wa nhlanganelo wa vuhaxi wa tiko axetleli ngula ya vutivi na Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM eholweni ya SABC ePulukwane hi Ravunharhu ra ti 10 Dzivamisoko 2024 nkarhi 12 o'clock ku fikela 2 o'clock ninhlekani laha ku ta va ku ri na njhekanjhekisano exikarhi ka mavandla ya hambanahambana ya tipolitiki u nga hundziwi hi nongonoko lowu hi Ravunharhu 10 Dzivamisoko 2024 eholweni ya SABC ePulukwane xiyenge xa mahungu xa SABC xi tiyimela hi xoxe naswona a xi voyameli etlhelo ro karhi
ikomele mingisero wa mehe ka ri na swin'wanyana swintsongo swa technique leswi va nge le ku tirhaneni na swona kusuka kwalano hi ta va kha hi kuma mahungu ya misava ya awara yan'we namuntlha ku ri siku ra vunkaye ra n'hweti leya ya Dzivamisoko lembe ra 2024 hi ndlela yaleyo ni tive ncindani ku hi na ti-voice note kumbexana ta pfa hi tlanga vayingiseri va hina va kha va ha rindzele mahungu le ku teni na wona mani Nkosinathi hi ndlela yaleyo a hi tweneni ku i ta angula a ku yini kambe imani mfane mi twisa leswi khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula rihlampfu hikokwalaho ka yini mi ta hemba siva ra n'we va lovorile ka n'we va lovorile o leswi vulaka ku leswi va nge se stressa va nge a vo lo hloma a hi ntiyisi a hi ntiyiso maphepha lama ni byeleni a tribal ve ri yini kasi a tribal va fike va ku maphepha ya ka hina ma right se stressa n'wina mi huma ka ndzawulo yihi a mi humi tribal n'we no ma tribal la hi tshamaku koho hina tribal ya hina yi le kule na hina maphepha lama a vulaku koho baba hambi ku ri n'we hi xitshamisaka n'we i nge teki maphepha ya ba wena i ri na nsati na n'wana i tirhisa woho loko vaakatiko va ku va lava swilo why a nga tirhisangi at least a tirhisa ya laha a tshama koho hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani na vaxomi Botpet na muhumesi wa n'wina Ncindani Botpet timpfula ti le kunene ne swinene a hi swo huwa ku na mati hansi a hi swo huwa mara xivutiso i ku tshame ku va na kulukumba wun'wana a vulavula timhaka to ZZ i pfale damu kumbe nkova lowu a wu supply clan Lethavana so na ku nga va ku na matshalatshala kusuka aka anti hambi ya ri kona department ya lewa ya water works a Giyani kumbe se swo va swa titenda a swi tivi ku va nga va kha va swi landzelerisa swilo leswiwani ku mati ma nga ma kha ma fikela ka damu leriyani ku vanhu hi ta kota ku kuma mati mina ni vulavula ku ni nga mina ni tiva ni nwa mati huma Atlant Lethaba njhe sweswi swin'wana nga tshama ni vutisa ni ku lama ma hala ntsongo wa ganga ma ta hi fikela hala vo Basani vo N'wamankena vo Gandlana na ma xivutiso nhlamulo ya kona ni yi kumanga so ni kombela mi hi lavisisa swa muxaka walowo Botpet ku na va nga ku na matshalatshala ma nga ma nga ku ndlweni maka mpfula xikwembu xi katekisini yi le ku bomulaneni inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inhlekani Botpet na muhumeli xikola Ncindani maluleke la phalavura kaya ku ri ka Dzumeri ka Mbedle Mbazwini Botpet meni la ku nghena ka hi mhaka leya ya khale ka president wa South Africa wa ANC kokwani Jacob Zuma Botpet i ku ri na ku twisa ku ri hina hi maAfrika-Dzonga hi ya kwini loko ku ri ha seketela mkhonto yesizwe ku ri vo va nghena as murhangeri wa vandla leriya hi ku na ku huma kahle ka ANC as a president a va lo huma kahle u lo resign hikuva hikwalaho ka swikandalo swa vona vungumbyana bya vona so va tlhela va khomiwa va jele va humesiwa hikuva va nga pfukangi se sweswi va lava ku tlhela va vuya futhi hi pfumelela njhani munhu loyi a hi onhelaka nawu a nga tsan'wa nawu so sweswi lava ku tlhela vuya ta hi rhangela munhu loyi a nga tsan'wa nawu se a nga to hi abuse na meni na problem yaleyo ku maAfrika-Dzonga hi pfukeni vanhu va hosi inkomu hlekani lonene Botpet Khalanga mina ta hlamulele mathicara leyi i ntiyiso kha ha swi vona ngopfungopfu hina a Limpopo hina problem ya NSFAS na problem ya Fundza Lixaka vanhu lava recogniziwa kahle kahle i va Fundza Lixaka xivutiso xa mina i ku xana Fundza Lixaka yi sponsoriwa hi mani i ti-business people tele Limpopo kumbe i government ku endleka yini kokwalaho ku ha bayisiseka layani waye vanhu va kona ku sungula ku recommend-iwa vona dani lava nga dyondzisiwa hi NSFAS i ntiyiso swa va swi nga ku endlekeni kwalano so kumbexana xitshunxo hi ta xi kuma loko se va ta va fikile va lava va satho kwalano anyway liya ka mamavulo liyani mina ti vutisa na mina ku vanhu va ya njhani a yunivhesiti va ri ha matric ene swa endleka leswiya a hansi ka mfumo loyi nga na wona wa ANC switifiketi swa ka matric swa xavisiwa vanhu va nga dyondzangi matric i twa ku i pasi matric mara a nga dyondzangi i na ku cakala khadoni ka motana le kaya inkomu
Butpeta mhaka leya boy Mamavulo ne i xikombiso xa kahle leswaku ti-politician loko va lava ku ya phalamende hayi ku ri va lava ku ya phalamende va ya tirhela vaakatiko va ya phalamende ku va tirhela vona na mindyangu ya vona. Loko a ku ri ne i mhaka yo a ya tirhela tiko a nga ta vilela ku u le ka number mani hikuva swi tiva ku na loko wo va ka number ncila u ta ri tirhela tiko a ri kwalani na loko a nga yangi phalamende u ta yi tirhela. Se why a rilela ku va ka number 5 hikuva swi vona ku ti-chances to swi nga endleka a nga fiki a phalamende is too big. So kwalano swi hi vuyisela ka mhaka leyi mina ni yi vulaka masiku hinkwawo ku ri vaakatiko matimba i ma hina. Nkarhi wo hi tlangiwa hi ti-politicians se wu herile a hi pfuleni matihlo hi vhota hi vutlhari lebyi hi nga nyikiwa hi Xikwembu na khensa Butpet. Nhlekani Khalanga, nhlekani vayingiseri. Butpet vadlayi va nkulukumba Maluleke va nga ha no gweviwa ina kambe hina vaakatiko more special va Collins Chavani municipality ha ri na swivutiso ku ri i mani muendli wa swona. Vakulukumba lava va nge no swifiketani va ya va dlaya kumbe ku hlasela nkulukumba Maluleke ku ri hava xikongomelo. Khoto a yi hi pfuni yi hi veka erivaleni hi kuma ntiyiso hi kona hi nga ta va na kurhula. Inkomu Butpet. Nhlekani Khalanga Pet Mathebula mani va lava swilo leswi va swi vulavulaka a hi ntiyiso. Ni vulavula hi lembe leri ni tiva swikolo swa ku ringana 3 leswi vadyondzisi va ngo lo yisiwa straight loko va ku a swa ha ri kona ni twanga ku va hi lahlekela nyana. A va vulavuli kahle swi twala kahle va nga yimeleli endzawulo ya vona a va vulavuli ntiyiso swa ha ri kona sweswo loko va ku a swa ha ri kona va vulavuli ntiyiso inkomu. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Butpet na mumelerisa loko hi herini phela na me ana swi ku ri faneke ya dyayini kahle kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tinyama hinkwaswo swa aya hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula. Hongo leri nga nghena ri vula tani ku tatana boy Mamavulo ku timhaka ta ku mhaka leyi ya vo ya xihatla swi khoto yi ri a hi swa xihatla. Ay ku pfuna ka mina ku tata ku huma kwihi khoto yi ri a hi swa xihatla. 0860002543 i nomboro leyi yi tirhisaka yi ta bula na tatana Good Enough Mashego ku nga ri khale. Bongani Qivi i ri Butpet nkulukumba Zuma va cinisa tiko hanga yi vona mhaka ya yena a yi kona a niki van'wani chance a swi vulavuli kahle leswi mi nga tsala swona swi ni tikelaka ku va ni hlaya ene swi endla ku vanhu va twa vayingiseri va twa ingari a ni koti ku hlaya. System yaleyo yo thola lava va nga nghenisiwa hi mfumo a yi ri unconstitutional hi ku ya hi mehe. Vana hinkwavo va nghena xikolo ku tirhisa mali futhi mi nge ndzi vula Butpet ku ri mali leyi mfumo yi tirhisaka ku nghenisa vana lava i mali ya vatswari lavaya va vana va vona va pfalelaku ehandle. Mfumo a wu fanele ku hambanisa na ku ti endla private company etinyiko ngoveni a nga tisa tlhelo rorolero. Kasi un'wana mi yingiselangeti ni kombela ku mi nga ni vuli vito ra mehe i ri ni na xivilelo mayelana na masipala wa Bushbuckridge hi tlhelo ra vatsoniwa. Butpet hi kombela mi hi pfuna hi lava ndawulo ya ti-private investigator. Problem va masipala va endla ku rhanda hi budget ya vatsoniwa a va lavi leswaku hi ti planela. Last week a va hi yise eholweni ya le Oakley yo tlhuma hi byanyi
ta ku sendela video ya vuxokoxoko ni kombela ku pfuniwa Botpet I swinyingi leswi humelelaka na meyara va swi tiva hi ringetile ku khoma meeting na yehe plus ti-directors na manager hi kombela ku pfuniwa ni kombela ku mi nga zi mi vula vito ra mehe se un'wana muyingiserilu I ri na yena kasi hikokwalaho ka yini loko mi vulavula timhaka mi nga vulavuli hi timhaka ta mi nga lavi ku vula mavito ya n'wina hi va ka yena un'wana loyi futhi ri Kalanga a ni nga lehisi ni kombela mi nga vuli vito ra mehe xiphiqo xa Afrika-Dzonga I ANC Zuma na load shedding ai njhani loyi miyisera fana lo nghena kunene loko lo nghena kunene hi ta kota ku twa ku endleka yini kambe ka hi YouTube yingiselo ma 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za a ni rivele leyi hlekamba Botpet na muhumelerisi wa n'wina ni kombe ku vutisa Botpet mbele ya mina yi le ku vaveni ni tshama nkarhi lowukulu ni nga swi tivi ku xikolweni lexi ku dyondza ku n'wana wa mina vana va biwa ni twe ku vava ngopfu ka siku ra tolo n'wana wa mina a ku u biwini avokweni 15 wa tidastara se ni la ku tiva ku kasi timhaka ta ku xikolweni ka biwa ta ha humelela na n'wana wa mina u dyondza xikolweni xa le Jim Chavani aka Xikombo kambe hikokwalaho ka yini mi la ku swi tiva ka xiyanimoya a ni n'wana wa n'we ene loko a ri n'wana wa n'we swi vula ku mi xirho xa huvo yo endla milawu ya xikolo kumbe maya ka tinhlengeletano ta swikolo hina Afrika-Dzonga hi tiva ku n'wana nga biwi hi ntiyiso sweswo hina hi swi tivisa sweswo kambe n'wina mi vutisa ka Munghana Lonene hi leri nge yini swi swa le xikolweni hikuva swi swa xikolo ve ri vatswari mi fanele mi nghenelela n'wina mi pfuka nampundzu mi ya xikolweni mi fika mi ku nhloko ya xikolo n'wana wa mina ri biwe 15 loko ri ku mpela hlayela swona loko swa ndla nga hlayeli swona kambe loko ri va hlayela swona I biwe 15 ani se xivutiso I ku I biwa hi leri nga yini hi ku siku leri hi ri meeting hi twanani ku n'wana nga ha biwi swa xikolo ne mina nongonoko lowu ni tiyimiseri ku haxa ni nga voyameli tlhelo rin'we ro karhi kambe swa xikolo na voyama hi ku ni lava ku vana va hina va humelela va fana na vana va van'wana va va na vumundzuku lebyinene se ku va ta va na vumundzuku lebyinene swi vula ku n'we tanihi vatswari mi fanele mi seketela vadyondzisi se mi nge tika xiyanimoya mi ta vutisa ku n'wana wa mina wa ha biwa na mi vutisa ka Munghana Lonene leri ri nge yini fambani ku exikolweni fambani ku exikolweni mi ya ma tiva loko a mi lo ta ka Munghana Lonene mi kuma ku hi no phela le a Jim Chavani hi twananini ku vana va biwi na vhiki ri nga hela loko hi ri nhlengeletani principal va tlhela va swi tiyisisa na namuntlha ni yiri ivi principal loko ni fika va ku famba le kule wena hi society yi nghena kwalaho moro loko sweswo n'wina mi mutswari wa n'wana fambani xikolweni mi ya vutisa hikokwalaho ka yini a biweni loko ri va mi na ku pfula nandzu ma pfula maphoriseni kambe xivutiso hi tlhelela kwalaya ka ku mi ta swi vutisa ka Munghana Lonene hi leri nge yini hi ku ma ku tiva Jim Chava ma ku tiva n'wana wa n'wina ya kona siku rin'wana na rin'wana mi ya vutisa kona timhaka ta dyondzo ti tshikini vana va ka yini timhaka ta dyondzo loko mo la ta ndla swo huwa mi huwa na hi dyondzo na mi byela n'we lembe leri loko se hela malembe ya 5 mi ta va mi nga ha swi tivi na ku vana va n'wi vele kwihi se hi nga huwa na hi timhaka ta dyondzo swa dyondzo swona futhi sorry a na ta ku sorry ka malamulelo swa dyondzo mi nga huwa hi swin'wana swa ti 350 na yini na yini sweswo mi nga huwa hi swona hayi swa dyondzo ni vulavuri swi nerini swi nerile ka ni nga ha vulavuli ngopfu 0860002543 hi ta ya ka tatana Good Enough Mashego hi hafu ku bela awara ya 13 kumbe loko mi la ku angula ka leswi ni vulavulaka hi swa xikolo kumbe swihi a hi mtwanini le ka 0860002543 hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula
a hi amukele n'win'wana mingiseri loyi nhlekani Hayi njani? papa hi pfukele n'wina minjhani Pfukile. ha khensa Mina ku na swin'wana swi ni khomi kahle mani kusuka tolo la Waterfall hayi vana ve le ku na ti-100 rand leti fanelaka ti humesiwa ku hakela vatirhi vo basisa xikolo hambi no vo sweka se tolo vana va tlherisiwile namuntlha va tlherisiwile vana lava ngo pfuka va hlamba va ku ya exikolweni va ku dyondzeni sa hi tivi ku ri ka budget a va nga budgeteriwangi vanhu lavo sweka na loko mo ku a hi tivi mi vula n'wina ma a mi tivi ku ri vanhu lavo vatirhi ve le xikolweni mfumo a wu va budgeteli na kumbe a va hlayi vana va xikolo and then va kota ku va endlela budget ya vona ku ri at least swi kota ku va kota ku hakela vatirhi lavaya na if ku na mali leyi lavaka ku fundraise-iwa va nga endli something and then ku fundraise-iwa ku tlula ku tlherisa vana lava pfumalaka timali letiya because ku na vana lava pfumalaka mali un'wana a kha vula na mpfuno va ku a i hava na peni ne le va vona nga swi tivi va fa va swi endlisa ku yini okay n'wina a hi sunguleni hi n'wina mina n'wana Waterfall hayi a ni na n'wana Waterfall hayi mi dyondza kona Waterfall hayi ni dyondze kona Waterfall hayi sweswi mi le kwini sweswi ni le ku tirheni kun'wana kwalaho ku fambeni it's fine mata ku ze ni mi vutisa leswi hi mhaka yini a xikolweni swi so mafambiselo ya xikolo xikolo xi fambisiwa hi vatswari va vana va xikolo xexo swi sungula kwalano se loko n'we mi ze mi nghena mi nga weli helo ka xikolo xexo se ma hoxa xikolo xin'wana na xin'wana xi fambisiwa hi vatswari va xikolo va vana va xikolo xexo loko ku ve na meeting and then ku fika lava nga pfumelelana ku va ta tikota ti-100 rand leti ivi ku va na mindyangu leyi tsandzekaka vana va fanele va nga ha dyondzi xikolo swi va ku na mundzuku ku ya mahlweni va ta tlherisiwa sweswo na mi twa hinkwaswo swi vulaka makwavo na mi twa kahle mina ni ri okay kumbexani va ni mi vutisa hi ndlela leyi n'wina ku tsakela ka n'wina ka mhaka leyi ku tisa hi yini ku tisa hi ku mi lava ku vona vana va kha va dyondza kahle xikolo kumbe ku na vana va rhandzeka xikolo na sweswi loko no mi tekela picture mina nga va vona vana more than 6 wa vana ve le handle a ni swi tivi ku va dyondzisa ku yini van'wana va ri handle ni vula swona ni nge n'wina ku tsakela ka n'wina i ku vona ku vana lava vana va nghena a ku ri ku vana va nghena ndzi ka xikolo va dyondza ku vitaniwa vatswari va vana va solva mhaka hayi vana va xikolo n'wana wa xikolo va za pfuka hlamba i la ku ya ku dyondzeni exikolweni a nga la ku tlherisiwa se loko mi ri la ka xiyanimoya ku ve mi le kusuhi na xikolo i ncini xi ndlaku mi nga tshuneli mi nga ngheni xikolweni a ni mi ri xikolo ma xi vona xikwala tana ni ri a ni mi ri xikolo ma xi vona kwalano na i tisa xikolo xa vonaka mara na matimba mo tatale lava nga na matimba hina va nga kota ku sengela vana ni mi twini botwa mina na matimba yo nghenisa vana lavaya i vani mi ni mi byela ke loko ni kha ni vulavula makwavo ni ku xikolo xi fambisiwa hi vatswari va vana va xikolo xexo ne a ni vulela sweswo swa ku ze n'wina mi ri kule a mi swi tivi ku twananiwe yini a xikolweni lexiya mina lexi a ni ta ku mindla xona n'we i ku a ni ma va tiva vana lava loko mi va tiva vana lava yana ni ka vatswari va vona mi ku n'wina vatswari hi famba ni xikolweni mi ya kota ku landzelerisa mhaka leya hi ku a swi pfumeleriwi ene hi ntiyiso a swi pfumeleriwi ku vana va humesiwa a xikolweni va tshika ku dyondza hi mhaka ya ku kolota kwihi kumbe kwihi ma swi vona va ta tshama kwala handle botsa vatswari va vana valavo va kwihi loko n'we mi kha mi ba riqingho mi kutani va kwihi ma swi vona inkomo makwavo xap makwavo ma tiva mhaka leyi ni vulaka yona leyi vatswari va vana lava loko ho va lavisisa a ni ri hinkwavo loko ho va lavisisa van'wani va nwile ku hela ka vhikikulu ku hi humaka ka kona loko ho va lavisisa a va yangi tinhlengeletanini a xikolweni lexiya na n'wina vadyondzisi a swi pfumeleriwi ku humesa vana titlilasini sweswo ntiyiso a swi pfumeleriwi mi kuma vatswari mi kota ku twisisa ku leswi hi nga twanana swo ku ndleka yini sweswo ntiyiso sweswo ha pfumelelana mina na muyingiseri loyi ku vatswari vana a va hlongoriwi xikolweni kambe na n'wina vatswari vutihlamuleri bya n'we byihi
kuze ku ya fona munhu a fonela ka Munghana Lonene leri nge yini mi ri kwihi n'wina vatswari leswo mi le ku kuriseni vana va n'wina hi bluetooth hi ku loko a mi nga va kurisi hi bluetooth a mi ta teka vana lava mi tlhelela xikolweni na vona mi ya twisisa ku va ngo vuya xi nga se huma ivi va ku a ni hi twanani siku leriya hi ri ka nhlengeletano ku ta fane ku huma 5 wa makume kumbe mali muni na a hi ali swilo leswi i mahala laveka yini kambe swin'wana u nge ti se ho teka vutihlamuleri lebyi byo a ha ri na nchumu a ha ri na heswo a ha ri na mhaka loko ri ha 100 rand famba xikolweni ya vulavula na nhloko ya xikolo na vufambisi bya xikolo a ni swilo twananiwa na ku loko i ri ha mali phela swi vula ku a wu tirhi ani ene loko ri va wu tirhi swi vula ku i na nkarhi wa ku ya tinhlengeletaneni ta xikolo i tsandi yini ku ya nhlengeletaneni ya xikolo ku va wu tirhi hi ku ya mali handle ka loko ri se i va i ri ntirhweni lowu nga ku hakeliku a hi landzeleleni logic hi loyi munhu mutswari a nga tirhi ani i ha mali hi ku a nga tirhi se loko yi wa nhlengeletaneni ya xikolo i va ri kwihi a nga tirhi phe se hi laha ta ya kona a fika ku hayi mina na mi twananini ku ta huma 5 wa makume wa ka hina hayi mina ni hava a ni na yona ni tirha a ni ma swi tiva ku a ni tirhi hela a ni ntiyi swa tiveka Afrika-Dzonga ku vanhu vo tala va tirhi hayi ku hi ta tsutsumela ku vadyondzisi va hlongole vana swi helela kona a hi languteni ku n'wina vatswari mi le ku hoxeni njhani xandla ya xikolo xona ni ta voyamela tlhelo ku ya ku yile hi ku ni lava ku vana lava va dyondza hi nga lahlekisi vana va hina hi mhaka ku a hi na vutihlamuleri tanihi vatswari hi tsutsumela ka xiyanimoya kambe na n'we vadyondzisi swi tiveni ku a swi pfumeleriwangi ku hlongola vana mani kosi na tibyeleni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise kwini khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula leswi project a yi ri ya 6 months se yi nga va 3 years n'wina mi kha mi hola 3 years hinkwayo leyi a ni ku holeni sweswi ni vulavulaka sweswi leswi endlaku ku swi nyanya ku ni kwatisa ngopfu ni nga mi sendela na proof ya message lowu a ni vulavula hi wona na mukontraktara ni ku ni lava mali ya mina na kwala moyeni ni nge chaku swivuli na kolotiwa mi mali ya mina ku sukisela loko project yi stopini a ni tshama ni hakeriwa mali va vuya last year hi fika hi tirha 2 months va tsandzeka na ku ni hakela mali ya 2 months ni ta bula na n'wina hi nga ha ri moyeni hi ta lava mukontraktara loyi ni lava kota ku tiva ku xiphiqo i yini mi ta va mpfuni ngopfu maybe na mina ni ta yamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula It's also means that I'm going to learn in FM. Nika Mathebula GP at sabc.co.za. Mingatirisa na X handle ya Africa Munghana. I kota ku twa ku mi la swo swi vula na hi mhaka leyi ya swa xikolo ndlela yeleyo kambe sweswi a hi ngeneni ka mhaka leyi hi nga sungula hi nongonoko hi timhaka ta khale ka president Jacob Zuma ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka leti ta ku tengiwa ka nandzu kumbe ku tengiwa ka court ka timhaka ta xifaniso lexi fanele ku xi va koho xa MK hi va IEC na va MK va twile tolo advocate Nqokaitobi na advocate Mpofu va kha va vulavula hi vumbirhi ka vona va kha va yimele matlhelo yo hambana hi ndlela yaleyo se la ku twa ku swi vula yini leswiwani loko hi kha hi languta ka matshamelo ya swa tipolitiki eAfrika-Dzonga hi tlhela hi languta na timhaka ta ku xikombelo xa tatana Boy Mamabolo xa ku yingiseriwa timhaka ta ku nomboro ya 5 yi cinciwe njhani ya ka 22 vete a hi xa xihatla se swi vula ku swa ha ta rindzela masiku ya khoto ivi swi kota ku ya nghena swi vula yini swoswoleswo okay a hi amukeleni muhleri wa tipolitiki tatana Good Enough Mashego hi vo hi lavaka ku bula na vona nhlekani wa siku ra namuntlha Mashego nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani Brapet na vayingiseri va Munghana Lonene kumbexani ka sweswo swimbirhi ni nga swi vula la a hi swi tshikeni hi nga se sungula hi swoho hi sungula hi leswi muyingiseri a nga ni rhumela a ku xiphiqo kumbe problem ya South Africa sweswi i ANC Zuma load shedding miri yini n'we well antivi kumbe ni pfumelana naye kumbe njhani mara load shedding yona pfumelana naye ku load shedding hi yo xiphiqo hi mhaka ku ri handleloko ku na load shedding vanhu va ku tala va nge vi na vo kala ntirho kumbe vanhu va ku tala vo kala ntirho ene na mabindzu yo tala u kuma leswaku a nge swi koti ku ri a nga qhuva loko ku nge na gezi
ka Jacob Zuma yena yo vulavula ku ri isiphiqo mara I munhu wa ku ri u lava ku va swiphiqo la Afrika-Dzonga ku sungula hi nkarhi leyi a ta chajiwa hi mhaka ya arms deal hi ku ri kambe ku ri munhu un'wanyana a ku fanele khale se a yena jele se a humile se a kume parola ya kumbe a kume presidential pardon mara sweswi na sweswi ku vulavuriwa mhaka ya Jacob Zuma I mhaka leyi a yi endlaka ku ri u lava ku prosecute Billy Dow na un'wanyana wa ku tirha ka maphepha so ye isiphiqo ka swin'wanyana kumbe ka ku endla leswaku swa nawu swa la Afrika-Dzonga swi vonakala ku ri swi swi koti ku tirha kumbe swi tirhela vanhu van'wanyana ku na vanhu van'wana la swi nga swi kotiki ku va tirhela so ya vunharhu u reyini ya vunharhu ANC yo ya intisi ANC na yo isiphiqo la Afrika-Dzonga ku ri swilo swo tala ngopfu swi sungule ku moxakala nkarhi wa ANC swilo swa fana na poso khale nkarhi leyi ku kula mena n'we a ku na poso a swi kota ku tsala papira loko ni lava ku tsalela munhu a ri le Cape Town swi famba ni tiva ku ri ka ndzhaku ka masiku manharhu ta ni byela leswaku wa kumile na yena mara ku sungula sweswi va ku byela ku ri ku na ti-retrenchment leyi fanele ti endleka namuntlha minister Gwede Mantashe va mhaka ku ri u va lava ku pfuxelela ku va ku revitalize Petro SA sweswi SABC na yo ku laveka yi kuma mali leswaku ta khavara ti-election leti nhlalo leyi ta endleka mhaka ku ri nga ri va yi defundile loko yi languta kahle so ku na ntiyiso ANC na yo leswi swi khomaka swi na ku ri swo fayeka ku ri ku na swilo swo tala swo va swi famba kahle khale loko yi ri khale a yi vulavuli I nkarhi wa xihlawuhlawu vulavula I ku sungula na vo 1994 ku fika ka 1999 kumbe 2009 ku ri ku na swilo swin'wana a swi famba kahle mara swi sungule ku moxakala endzhaku kwalaho se sweswi ku na timhaka leti tolo a va MK na IEC a yi ri ku njhekanjhekisaneni leswi khumbaka khale ka president Zuma namuntlha ku na nkulukumba Boy Mamabolo veteri leswi I nge swi jahile a swi jahangi hi vumbirhi ka swona mi nga hehlelela njhani swona swi vula yini leswi swa Boy Mamabolo I leswi swi vulavuriwe khale ka mapapira laha tsariwaka ANC vanhu va ku fana na Bakganya Motlanthe loko o hlaya papira ra ku fana na Eye of the Needle na rin'wanyana a ri vulavulaka ku na the new cadre leyintshwa swi vulavula ku ri vo mani lava faneleke va famba va ta rhumiwa ANC ku ri va le legislature kumbe ka legislature ta province ka legislature ya le Cape Town na ku ri na ka ti-council ku fanele ku famba vanhu va njhani ku na leswi vulaka loko va ku through the Eye of the Needle I ku ri ku laveka munhu wa ku ri a nga swi kota ku nghena hi naleta a swi kona ku nghenela ka naleta humela le kun'wanyana leswi vulaka ku ri ku laveka munhu wa ku ri wu clean ngopfu munhu wa ku ri basile a nga kumeka a yive swilo swa van'wanyana a nga kumeka a endle swilo swa ku tala swo biha so munhu wa ku fana na Boy Mamabolo ku na swin'wana leswi a nga swi twisisiki ku ri loko munhu a joyina ANC va ku u joyina voluntarily ku ri a ku na munhu loyi a yi swiboho wo pfuka u ku no me namuntlha ni lava ku joyina ANC a wu rhumiwanga u fambe u joyina ANC loko u ri le ka ANC o vutisa ANC ku ri ANC kasi sweswi ni lava ku ni rhuma kwini so ANC ku no sweswi ni lava ku rhuma le Thulamela municipality leswaku ta tirha koho ta pfuna koho ANC ta va mukhanselara ya Thulamela so endzhaku kwalaho loko ANC ku hayi se ku lungile brapet le Thulamela ku laveka ku tshama kaya katsongo ku na n'wanyana leyi lavaka ku mi rhuma hi kwale u nga swi koti loko ri munhu kahle ku ri ta ku ni ta teka ANC ndzi yisa court ku ri phela me se ni tolovele ku ri ndzi ya mali ya le Thulamela kumbe a ni swi koti ku tirha ntirho wun'wanyana ntirho wa me wo helela Thulamela kumbe u dyohela le Polokwane kumbe wo helela kun'wanyana kumbe Mopani so loko se ni nga lavi ku ni faka ka list ya n'wehe swi komba ku ri me ni ta khoma hi ndlala munhu un'wana na un'wana ku na leswi a swi endlaka before a va le ka politics so swa Boy Mamabolo a hi swona swa ku ri kumbe wa ta ku na emergency ya ku ri i-agent ku na agency ya ku ri munhu loyi before ku fika May 29 ku laveka comment entitlement leswi va vulavulaka hi swona swa ku ri ku na malungu man'wana na ANC a ti byele leswaku ku va rilungu ra ANC swi vula ku ri u ta kuma ti-opportunity a va joyineli ku ri va lava ku pfuna kumbe ku fambisa leswi va ku na National Democratic Revolution mara va joyina leswaku va ta kuma ntirho va ta kuma yi comment kwala xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona u na swirho swa ndyangu leswi u faneleke ku swi tsarisa ndzindzakhombo wo lahla wa RFA ku nga RFA Funeral Cover i nhlamulo ya wena
u nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand kusukela ka 35 rand ntsena hi n'hweti. SMS rito RFA eka nomboro 43366 ku tsarisa, i RFA eka nomboro 43366. RFA Funeral Cover i ndzindzakhombo wa wena ni ndyangu wa wena. RFA Funeral Cover i xiyenge lexi nga le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Amaku va kha va joinela ku va kuma tithenda sweswi swa entitlement. Yeah, ile sito sulavriwa le president ya youth league nkarle under le Gauteng kuna le sibaka kuna nasi Ispan. Yeah. Premier wa le Gauteng a le swa ku no leswi I mfumo wa Gauteng o lava ku nyika vanhu vantshwa ntirho leswaku va ta dyondzela ntirho va ta swi kota ku tirha va ta kuma mali loko va dyondza mara itwe president ya youth league a vula ku ri nasi Ispan ku laveka I tirhela vanhu lava ta votelaka ANC. So leswi swi endlaka leswaku ku tirhisiwa mali ya mfumo ku nyika vanhu ku ri va ta votela ANC. So i leswi vanhu va fana na Boy Mabulo loko va joina va langute so ku loko ndzi ri lunga la ANC nta kuma ntirho nta kuma ku ya le parliament in Cape Town ni kuma ti-opportunity o ti vutisa Brapet ku ri nkarhi leyi Boy Mabulo a ri le Cape Town ku na ti-opportunity ta ti-bazar ta yini swilo yini a nga nghenanga le University ya Cape Town a dyondzela swin'wanyana swa ku sweswi endzhaku ka malembe mantlhanu u ta va a fanele a na honors leswaku a ta swi kota ku ri ni ta va teachara kumbe ni ta tirha ka SABC ni ta broadcast ka ni ta va producer ya Brapet. So ile leswi swi endlaka ku ri ku va na problem ku na vanhu va na ti-career leswaku ku na careerism and ile leswi endlaka ku ri le KwaZulu-Natal kuma ku na ku dlayana ngopfu hi ku ri munhu u tiva ku swinkwa swa yehe vuswa va yehe vo huma koho ka position leya yehe. Xa vumbirhi leswi swi vulavulaka I mhaka ya Jacob Zuma IEC na Jacob Zuma. Brapet loko o hlaya act leyi section 47 leyi I vulavula I ku ri munhu a ta va lunga ra National Assembly kumbe a ta kuma office kumbe va ti u hold office ya le ka National Assembly or member of parliament. Namuntlha swi ta humelela sweswi I awara ya vumbirhi mara leswi ndzi swi vonaka kwalaho I ku ri munhu a ku fana Jacob Zuma ku na swilo swin'wana vanhu va swi twisisi. Jacob Zuma already una office leyi a yi khomeke la Afrika-Dzonga na ku fana ka ti-democracy to tala loko ri president o humile ku na office of the former president u kuma mali ya ku lingana na mali leyi kumaka president u na ti-privileges ku na office leyi a yi khomeke sweswi so leswaku ri u lava ku khoma office yin'wanyana leya ya la ka National Assembly I la loko o hlaya act leyi la ka section ka subsection E I vula leswaku munhu loko ri va mu sentence 12 months ku na option ya fana ngo swi koti ku khoma swi vulaka ku ri Jacob Zuma ku ya I section 47 a yi pfumeli leswaku a ta khoma office kumbe a ta va member of parliament mara argument ya tatana advocate Mpofi ku ri IEC a ku laveki ya ka constitution ku laveka ya ka electoral act so I leswi swi endlaka ku ri ku va na problem ku ri constitution ya la Afrika-Dzonga I xilungu va ku is the supreme law na loko o electa vanhu o hlawula vanhu ka SGB ku laveka ku tirha econstitution mi nge ri SGB ya le Capricorn High School for example u ta ku hina la ka hina lava leswaku vana va ta biwa va ta ku no ku na nawu wa xikolo schools act ku na nawu wa n'we mara ku na the supreme law so argument advocate Mpofi ya ku ri IEC a ku laveka I limita determination ya yo ka electoral act I nga ile ka constitution and vona leswaku swi ta tirha. Kambe swi vula yini leswi swa ku un'wana a kha a vulavula ya timhaka ta ku kumbexani loko a swo tshikiwa hi ku swi hetelela swi veka vandla amepeni ku vulavuriwa hi rona ngopfu mi vona ku hi tlhelo ra tipolitiki a swi le ku va tirheleni kahle va MK loko xiyimo xi te tata swi va tirhela kahle ngopfu a ni ri ti-broadcaster to tala loko va lava ku broadcasta timhaka ta nhlawulo va ta ku nkarhi leyi va ku nyikaka wo fambisana na titulo leti ti khomeke le ka National Assembly I'm sure na SABC tirha tani ku ri loko van'wana va khome 22% va khome 1% u nga kumi party ya ku ri na 1% I kuma airtime ya 80% so vanhu va ku fana na MK if sweswi a ku sungula mhaka ya coverage a va nga swi koti ku kuma 10% ya coverage mara loko u ri le court masiku hinkwawo
u kuma coverage ku ri loko humela handle ku na vanhu lava lavaka ku vulavula ene maka act leya i khasa ya vulavula leswaku loko munhu a vulavula wo mu nyika 1% maka ku ri part na 1%. Loko munhu swilo swi ri newsworthy u ta nyikiwa 20 minutes ya kumbe 30 minutes ya so leswi swa sweswi swi va tirhela ngopfu ku ri namuntlha vulavula NK tola ku ya NK sungula hi 2 o'clock ku fika 5 namuntlha ku ta va ku vulavula NK mara if a ku nghena ti-case leti ta ku challenge ya IEC ta Jacob Zuma NK a ta fana na IFP na vo PA ku ri nkarhi loyi ku vulavuriwaka hi yo i nkarhi loyi murhangeri wa yo a vulavulaka TV mara a va swi koti ku vulavula loko a nga ri kona le TV. Good enough Mashego khesiri swinene nkarhi wa n'wina kuti ya ku engeta khensamela. Good enough Mashego umhleri wa politiki lava hi bula na vona how ay katika ne katika n'wemeri mtweni a ndzi ta tsaka loko no twa van'wa politiki va xisati ncendani a ni yo twa luya wa xikolo a ri wa xisati kambe hambiswiritano pfumelelani van'wana va ta na n'wangulo wa voho hi twa ku va khomini kwala va nga kona 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoyeleyo swiphiqo swa Afrika-Dzonga swi ya swi tala un'wana i ri rhumela i ri corruption, cost of living crisis, petrol, food, water, road, energy, health, education, subs, crime. Hey, kule ku tikeni swiphiqo sweswi nga tala hi nge le ku hlanganeni na swona wena u ri yini ke 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za eAfrika mungani i Twitter handle yi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena hi wihi eka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona nte Twitter handle X handle hi ndlela yoleyo 0860002543 swi endla leswaku hi kota ku twa n'wangulo wa wehe eka timhaka leti hi nge le ku buleni hi tona nhlekani wa namuntlha ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo hey timhaka ti tele kambe ke mindzuku a hi nga vi na wona nongonoko wa hina wa ntolovelo lexi endlaku leswaku mindzuku hi nga vi na wona nongonoko wa hina wa ntolovelo hi sweswi yena nga mi twisa swona hi loko hi kha hi famba la ku nga mhaka leyi xiyenge xa mahungu xa SABC xi ku tisela nongonoko wo hlawuleka wa nhlanganelo wa vuhaxi wa tiko axetleli ngula ya vutivi na Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM eholweni ya SABC ePulukwane hi Ravunharhu ra ti 10 Dzivamisoko 2024 nkarhi 12 o'clock ku fikela 2 o'clock ninhlekani laha ku ta va ku ri na njhekanjhekisano exikarhi ka mavandla ya hambanahambana ya tipolitiki u nga hundziwi hi nongonoko lowu hi Ravunharhu 10 Dzivamisoko 2024 eholweni ya SABC Pulukwane xiyenge xa mahungu xa SABC xi tiyimela hi xoxe naswona a xi voyameli etlhelo ro karhi 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi na ku pfumela ku ri na wehe kwala nga ko i na mhaka leyi u lavaka ku va u vulavula ha yo kambe wehe u nga se vulavula hi yo mhaka hele sungula yi twa laha rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi na muhumelelisi mana vuhlamula ka leya xikolo yo sungula liya ya botila va vulaka timhaka ta ku na vana lava nga handle vatswari va khoma timithini na xikolo va vulavula loko ku ri ku mutswari wa tsandzeka wa hlamuseta ku va tlhela va vutisa lomu exikolweni ku mi ta swi kota na loko ku ri ku mutswari wa tsandzeka u landza principal ku yo mina ni ta tsandzeka ni nga kota ku yi humesa so se boti hi ku a hi mutswari a va swi tivi ya vumbirhi a ni lava nghena ka leya ya lavele gym chavani yo beliwa n'wana vana sometimes mina na swi tiva ni swi experience n'wana wa mina a biwa a vuya a pfimbini a ni zangi ni endla xin'wana yo fonela thichara na viti nambara ta thichara ni n'wi fonela thichara n'wana wa mina u biwile u vi u vavisekini vona a vavisekini la mi n'wi be yini thichara va ku isoro ni kombela ku khomeliwa a ni nge hi swi ngeti na siku na rin'we a li ku n'wana a biwe vana a va biwe swintsanana i n'wana wa tshinyiwa ha swi twisisa but sometimes vana mabelo man'wana sesi a va exikolweni minjhani botpet
ni kombela ku hlamula ka leyi boti va hi vulaka ya xikolo na ku no ka ni nga tivi hi ku swikolo leswi swa hambana Bothphethe mina n'wana wa mina la a nghenaka kona ni loko u ri mutswari wo a wu tirhi or swin'wanyana or a wu fikeleli ku hakela sweswo va mi nyika opportunity yo mi nga ya a xikolweni mi ya ku ya va ku n'wina mi volunteer or ma pfuna ku basisa or ma pfuna ku endla swin'wanyana kwihi a xikolweni ku na loko mi ri hava mali hi ku mi hava mali liya yo hakela at least n'wina mi va mi volunteer ku mi ya pfuneta na n'wina kwalaha mi faka xana so a ni tivi ku yaleyo vatswari van'wanyana va yi vona yi ri njhani na i tlhelo rin'wana na rona mi nga ta na rona kahle ngopfu rero ra ku kahle swi swo tala minkarhi yo tala swiphiqo hi tala ku vangeriwa hi lava va nga swilo swi nga va khumbeku masivo ku fana na boti lava va nga vilela i ku vilela swi kahle ku vilela tanihi muakatiko loko vona vana va nga ri ku dyondzeni xikolweni swi kahle sweswo ni tshemba va vilerisa sweswo na loko va vona va ri laha amolweni hi nkarhi wa xikolo loko mi va vona vana va nga ri ku dyondzeni xikolweni swi kahle ku vilela kambe xivutiso i ku mi va mi kha mi swi tiva ku endleka yini xikolweni ke hi laha hi nga koho mina na n'wina man'witwa un'wana mani i lo lava mudyondzisi a n'wi fonela futhi na ku fonela mudyondzisi hi swona yana xikolweni kasi mi chava yini ku ya xikolweni xa vana van'wana xikolweni fi hlangana na principal va vitana mudyondzisi mi tshama swin'we hansi mi vulavurisana mi kombisana matswa hi ku a ni loko n'wi fonela ku nga ku konyolola kambe luyi ti sorile swi kahle na swona matswa kambe a mi ka munghana lonene n'wana wa mi buyile jim xa wani se ni ye n'wana se hi ku se n'wana ka munghana lonene hi va ka munghana lonene va fanele va vonaka ku leswi va nga biwa le jim chavani ku ndiwa yini kona va ka yini no n'wana vi na vutihlamuleri bya vana va yena un'wana lo mingiseri ni hlekana ayi buti wa mina mpfukeni hi pfukini vuxela n'wina hi pfukini mana khensa swinene ni tsakise hi mati lama haketa ku ma vula sweswo ku n'wana a vi na vutihlamuleri ka n'wana wa yena Bothphethe vanhu lava a ni timo ni vulavula mesayiti ra mene ya a xikolweni me n'wana me i le ka xikolo xa mfumo mara ku na agreement loko xikolo xi ta pfala ku xi pfula minkarhi hinkwayo ku vetiwa timithini ku tshamiwa hansi ku vuriwa ku xikolo xi ta lava mali muni ku ta rhaniwa njhani ne me swa ku okay ku a ni tiva xikolo xa le makaya ku vana va ha phaka tibuku va nga hakelangi va nga xavangi tibuku haleni i xava na leswi swo phepheleta va ri ti-ram leswa ku printa leswi ma swi vona leswi i xava i yisa la n'wana wa wena hayi ku fanele va phaka mali yi tele ngopfu Bothphethe mfumo wu nge swi koti swin'wanyana R100 loko ri risa R100 ya ku n'wana va hakeri a fanele a hakerini a ya xikolweni R100 yeleyo ti-weekend ya ku yi dyeni byaleni xava ti-six pack mi dansa mi jiva mi tla swilo leswi hinkwaswo a hinkwavo van'wani va hava mali va ri hava R100 ya lembe van'wani va hava okay Bothphethe loko vulavula hi mhaka ya swakudya Bothphethe swa ku vana va phaka xikolweni yes khale loko n'wana a ya na rihunyi xikolweni ku nga tangi na rihunyi a nge phaki i kwatela mani you will make a plan i ta tlhavalaza n'wana a kuma rihunyi a ya dya mhaka ela n'wana a ya dya xikolweni a niri swi fana na R100 Bothphethe loko i vona ka a wu na yona wa ya a vitse ka principal i ya vulavula na principal a mi va arrangement ku ni nga mi nyika mali leyi so phela a vo tshamaka va lava R100 n'hweti na n'hweti Bothphethe kumbe a lembeni va ta yi lava kan'we montosisi a no va against na swa ndhavuko wa hina sweswiwa swi ya ka xixikani swi ta sungula timhaka ta ngoma ya ngoma i ta yi kuma i nge tsandzeki ku yi kuma i ma-1000 ya hakela mara ta tsandza hi R100 an against swa ngoma Bothphethe mi twa kahle ma yi twisisa swin'wana ko va ku i vutihlamuleri Bothphethe okay ni mi nyika xin'wana xikombiso xa ku hanya mina loko ni vuya ntirhweni ntirho lowu ni wu tirhaka ni tshama ka ni ku traveleni mara ni vuya ni va ni ndlwini masiku hinkwawo ane
n'wana wa mina I made a decision ya ku loko ni vuya by the time loko ni vuya mshana ni vuya late iva a karhele na mina karhele a nga ndlangi ti-homework ne i responsibility ya mani ya me as mutswari lexi ni nga xi endla ku na thicara leyi ni n'wi hakelaku n'hweti na n'hweti ku andlisa n'wana me ti-homework loko me ni vuya n'wana ni endlini ti-homework no fika ni cheka ku na dayari leyi va tsalaka yo ku va ndle yini na hina le xikolweni hi communicate hi dayari ku na group ya le xikolweni i responsibility ya wehe as mutswari botpet swin'wana a swi zila ku se hi nghena a moyeni mani botpet mani a hi hlonipheni moya ka swa xikolo ni yima na n'we a hi humeni ka swa xikolo i responsibility ya mutswari mina leswi mi swi vulaka ntiyisi ngopfu hi ku mina swa xikolo ni vula masiku hinkwawo ku hi nawu a ni pfumeleriwi ku voyamela tlhelo ro karhi loko ni kha ni haxa lawo kambe swa xikolo ni ta voyama but i responsibility ya wena as ri mutswari ku n'wana wa wena a xikolweni i waya i ndla timfanelo ta xikolo hinkwato botpet okay va n'wi nyika homework a xikolweni a ya tsala kaya loko a nga ndlangi i responsibility a endlisa a kaya i ya we mutswari a ni ri ku n'wana i fanekele a xikolweni a va andle homework na we n'wana wa wena okay van'wani botpet i ta kuma ku wa heta na n'hweti a nga tshama a cheka tibuku ta n'wana wa yena mina tibuku ta n'wana wa mina loko ni nga kuma nkarhi mara a vikini wa ta hi tshama hansi ni ku tana a pfula tibuku hi cheka subject by subject and he's doing well na ku a ni wa swi tiva ku papa va ta fika va kamba se i boheka ku tirha hi ku hiteka ma swi vona wa swi tiva a ri problem ya la xikolweni a hamba a holova na vanhu meme wa yena a ku ri na group a hamba a ntsayela privately n'wana wa yena i bulu yini I went to school fika hi tshama hi adressa na thicara njhani ni n'wi nyika na matimba loko n'wana loko a huma ndleleni n'wi bi i nyika me mpfumelelo sweswi mi ta khomiwa loko a biwa vaviseka na n'we ma khomiwa hi ku n'wi xavisa botpet masitoa switsongwana ku swi njhani botpet mi ri ve ri buli i tekele mani swin'wana ebotpet na u vona karhi ebotpet a mi hi dyondzisa nghonyama ne swa ti-winter school ne ya a ku ri ni nga mi komba evuhlamuleri a xikolweni a mi ta ya nkarhi wa xikolo xi pfala vatswari va wena va lava vumundzuku lebyi nga ka n'wana wa wena they will make sure ku na hi ti-saturdays ka winter school i ya xikolweni va Mr. Hayeka hina vatswari va hina loko va nga ri na mali a va ya va vulavula na vona a tlhelo va ku Mr. Hayeka mali leyiwa ni nge swi koti ku mi nyika yi tele so ni kombela ku ni mi nyika katsongo i munhu wa twisisa ni ri i ntiyiso hi swona wa swi tiva ku i lava hi for n'wana wa botpet a mi ri na la ka mageva mara entirhweni la John hambi ka mi nga ni hlamuli swa botpet muxana mi le ka xiyimo ka xa ku ni hlamula yi ku tsheva a ni hlamuli Joe bye bye a dyondza tlilasini yin'we na nkosi na tizeta a va dyondza tlilasi yin'we loya eli ni va dyondzisa swin'we tlilasini va dyondza physical sciences haya swa nga yi koti mina ni vuleka swona sweswo mina ni ri a dyondzisa physical sciences a ni ku dyondzisa swa nga yi koti handle ka xilo xo vulavula hi swona mina sweswi kambe swi ri tani khensile swinene nseketelo wa n'wina muyingiseri wa mehe hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi hi seketela mi ri kona nhlekani lowu nongona ku Afrika wa vulavula muhumelerisi i tatana Ncindani Eric Mabasa kasi mina ni Khalanga Pet Mathebula munduku hi ku tisela nongonoko luwa hi nga vulavula hi wo hlawuleka wa election debate laha hi nga ta va hi rhurhele ka nkarhi lowu vatekiwa xietleri na vangula ya vutivi se nongonoko wolowo wu ta va wu ri kwala aholweni ya vaaki kumbe ku nga ri holweni ya vaaki kambe aholweni ya nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kwala a Polokwane se na ha kombela ka n'wina mavandla ya tipolitiki tanani na vaseketeri va n'we hi ku ya hi nomboro yaleyo va nga mi byela ku mi ta na vona kambe ke loko mo ta mpopuwile mi ta tlhela kwala anyangweni wa muako hi nge pfumeli mi nghena mi popuwile ta vona ku va xiphorisa va ta hi pfuna njhani ku hi kuma xinchinani xa ku nga hundzi munhu a popuwile mi ri mindzuku nkarhi muni 12 to 2 okay a ni lava ku vutisa ku se hina vo ta hi 2 hi pfuka hi lo tlela na